Mlaleli, siphinde sikubingelele futhi kuyo le channel iMr D Media, lapho esikhuluma khona izindaba usuku nosuku. Namhlanje zithi-ke ubefihlwa omunye wabafundi namhlanje ababandakanyeka engozini yekhumbi eyayithwele abafundi besikole. Le ngozi-ke eyenzeka eMbali, Pietermaritzburg. Iminyango eyahlukahlukene ihambelele umngcwabo obuhlungu kangaka. Naye-ke ubaba uMswili one-platform khona lapha ku-YouTube. Naye-ke umnumzane Mthombeni. Umnumzane Mthombeni ukhulume kanje ngesikhathi edlulisa amazwi enduduzo. Ukuthi makwenzeke izinto zonke ziqonde kuyena qo. Ukuthi makwenzeke izinto zonke kufanele ukuthi athumele amathimba akhe kube yiwona ayobamba. Before siyofika ehholo siyafisa ukuthi sikhulume nomama emzimeni adlule kubona, emzimeni ahlele kubona, ebuhlungwini akubona. But umntana khuluma nomama before sihambe. Singibuyela bazali egameni likaJesu Kristu, amen. Amen. Umndeni wakwaNdawonde, umndeni wakaKhambule, iy'hlobo zonke sifisa ukuthi-ke sibingelethu. Simthembise ukuthi uNkulunkulu nasesikhathini esinje uba khona ngenelethu. Siyanibona ukuthi isimo sisishayile sonke-ke, induku ishaya imviki kuyiqiniso. Kodwa-ke siyabonga abazalwane ukuthi baniqinisa. Sonithanda-ke nje thina. Lona qiniso esilaziyo ukuthi-ke if abantu besesimweni esinje kuba ngcono banikeze uthando, sizokwenza lo msebenzi wobukhelwane obuhle ukuthi nibe ngcono. Kodwa-ke sizoqhubeka sibe nani kule simo, so sithe ngcono sizombona noma umntwana la qale before sikhuluma ngani ukuthi isimo sethu sibe kahle. Siyafisa ukuthi niqine abengundla behleli lapha kumatrasi ukuthi uNkulunkulu uzobakhumbula iy'nyembezi zabo, aziphumeli ize ziyobuya ngelinye ilanga siyanxephezela-ke ukuthi umndeni awuqine, sibambisaneni nje, inkosi izothela umusa but sokhuluma kabanzi lapha phezulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu sitadile umfundisi. Hayi-ke bazalwane bangcwele, siyabonga ukufika kwenu nizosikhalisa uphuma ngey'ndawo uMzukulu esedlulile. Sesithi-ke manje sesicela ukuthi siye ehholo